Halor ki kai pot kubor bakadan kejingti ma wean hakawa malidor kebadan hakathan Rata Cera East Janja Hills District nakaliang kakong Devi Paya Tongper MDC nanarpo kalabu jingkeli ba ayu ke JHADC kalale nakabenta ban pensange ya kabau ba Humbertus Nongtudu u executive member ulai ke jubab baka council kamdan jingtep bakadan ke jingklong ma wean. Ula pensai ru badan arngot kinong tray ke JHADC kibapet ya kilom bat klau ke council. Kakong Devi Paya kalaong baka wa malidor kedai ke benta uput ke jelami galaya bat asam bat kumta ke jingklong mau nakani kawa kala penjabo ya ke kawa ke belajupanan kam kisnong syakathan Rata Cera ban lech sum lech saj. Hakaju kapor kalaong baka jingyo alat klong mau bian hakani kawa ke sakta ru ya uput ke jelami galaya kata hakajing syak kentur put bat kentu ya ke executive committee bakan syimkia halor kani. Executive committee be pleased to state what steps the council has taken to control or to stop the illegal stone quarrying at Malidor River that falls under the Meghalaya boundary. The replies from Sri S. Nongtudu, in charge of Forest Department, reply is as there is no information or report received by the council in connection with the illegal stone quarrying of stone at Malidor River, so no action taken to stop the illegal quarrying of stone at Malidor. Ini for akan keputar pada ni akan terik bun news media outlet di DOE akan terik pada flash dan kesi nak circle wa em ketika jumpa mo di ai nak ibu akan saya wa Malidor dengan hadin beri komplain lainnya rostai pihak apa owner for constituency the time wa em akan betul pada last scale money then ketika penyuh yang no action has been taken to stop the illegal stone quarrying, supplementary yang ini enggak, hato ketika illegal stone quarrying dan ketika semua habuk ketika dipilih hetai, is it still continuing? Kejubah keterang kata, ya kau mengkata betit dewa dalam dah kelompok kita. When was the last visit of the council to the above mentioned site? Karena telik mas walaipat council kita ikaw in report yo. Stasiun Masar, the end staff walai tai, kini staff boi, lai pai ki ya kata tahu, but lai pai bila ya kilo, kakapte bau yo ya kejubab kita. Dan abi ya report lagi. Last time saya nak terik last walai pai kita staff kan terik last year or this year. Ya kata jok kiu kini diterik walai ki, Henry dalai lagi, kata dan adi report, nemeta ulai welcome. Di sebab yang charge, tempat ikan tu terik last lagi zikir di last year or this year, tawa. Nah, lagi information bahwa ini belajar mendadak, teman-teman kawasan bahwa ini belajar di staff nombor Forest Department, harga nak kita semua tiba. Dan kita akan terdekat ke ini orang jadi itu information received there is no report. Kemudian awal adalah itu penuh WM kata information received di WM yang kita jadi menjahit. Okay, dekat kat supplementary atau council dah elak tak kena ya kan juga illegal stone quarrying ini Brunei Assam ataupun Assam yang lebih kaya. Saya pun berjubab wah ada mendayo ya report ngana dia ngakau ia charge depa ya department ulai watching tip itu nemeta kusnya ya kata dia belum kuat sementara untuk bagi supplementary question ada ni dah kecil siap kia buat monitor kecil sikit kawi nak buat MK bah em bodar yung nete kuat ulo ya ke jin ia mencari emmo tu perangkat dan ni watchman butung dari council hai kai upat ya kai do em ki staff army kita dan nauto pai dukat ye kata tahu pai ye betai wasalom bat pai kena ye betai yang kelo wahab yang council. Mr. Chairman, please allow me to say few things on this. Kita ini tua Malidor to wahab perdu Assam dan Meghalaya, spesial Assam, spesial Meghalaya. Jadi man kalau kami pun Assam, buat cenah awal ni to Meghalaya ni to Assam. Jadi tua Malidor man kalau tahu kalau hajam tua yang kini susah mertasera. Kerupan dia tu wakili kisman korok kisman tiba kisman kordo mertasera tu ada wakil. Korok kisman nilai itu mereka dekat ingat kita wa Malidor. Kerupan tu awal ni tu wa Malidor mantap urusan
Kemudian em kata jinti on last scale, I think it's organized. On a last scale em go, dari urusan dah kia sok buat situ. Em berjimah gitu kuai em sini. Iki dulu nang em insan itu kuai. Jadi what the name di wakil to em detail di wadah or gitu kinda kuai men kia buat sini. Dan sekali lelak insun yang kira ada sini indah kata kira ada sini. Nama berjimah mu to wah mentar ke wak malido. Ketua I would request the council. Kalau ini wah Naga Forest Department le aku pergi ni dia. Itu bagi wat tahu yang naga Forest Department dia sudah anda kita tanya. Cuma kamu mesti dia kata area stay. Cuma nang kamu yang konsensi yang ini wad nang tiba. Dia request. Let's try we please stop this stone quarrying whether illegally or legally. Naga wa ambo kita di tiba. Please save Malidor River. Please save the boundary. Please save the people of the affected area. Thank you. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha kajing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.